Enipa 100 bobra na nipa 10 abrabo ne yi na nipa 90 abrabo na anye ya ufa sa abrabo no se eye 100% ana sa abrabo no ufa se eye 100%. Okay, eti eno nti na wo se Agya Koo mansion no enye sini sika ena odi twae no Agya Koo asem no me kasa nipa a chance na o matias o muntias so no na o muntimi sa meka biu because what can the obeka wi eye common sense ene se uditie asem na meka me chirechiri me see Agya Koo ebra na power ene daso wo Ghana baby ase Agya Koo na aba Agya Koo so nya chance because National Theatre or a catchy National Theatre. People don't know because woman critique woman records to be a woman didn't say woman who Agya Koo or a concert woman way no Agya Koo bra or Caladum a GD or theatre no my Commodeni acrobatoni mercy ever GD or theatre Agya Koo my 32 num as I say by num nipa bebre energy di si boy no santo kra de okoflashe ho keke ono no na ni di no 1989 obeya aba Mary e de be hiti ye asu no wagi di dada do bet mon kra no obi anim ti it o ma e wo mo 89 la ho anu manyine no 89 on beya aba Mary a santo be hiti ye sa record ni nyina nipa nim ti Agya Koo e bra wo no benya chance ni santo no ye first movie owura movie no mu no Agya Koo free mu no e so no kwa na wo na concert party for no obi ani sa comedian for na no ma beba na Ghana boy wan any a Ghana flag a whole lot no mu nyina abadada enti onu ne nya we mu wura enti owura ye no na obi a comedy bia no na Agya Koo enim into onya chance no keka nkrofo comedy ni nyina wo system no mu bibi ti say se bia wo create o dialogue so bi ma o de ba gidi ya ho sa dialogue so na wo create ye no e ho no wa peke wono abasinim ti aye different platform to obeka ni nyina enti e kofa concert party bo no bi ba emfa wo nsem na wo na wo de ba obi a Canada Agya Koo abeka ko okay wo de nsem na bada enti Agya Koo ni ti yeye onya ska opeja mansion si ho mansion is wo opeja si wo dada eti enne because Akoba say sika no ona no the highest to wo ka wo me platform is say e acting sika na Agya Koo e di si ne da opeja da ni si ho boss okay opeja si ho boss sa na me kan wo we ni mu sa okay ti Agya Koo e ba sa ne da no wasisi wo aboso mfuturo na ebo o wo plot bebre nkra wo plot bom 4 o wo japade bebre to instruments nyina bibia wo niema kama ti anu ne ma no edidi eni ade 2016 no a sinifo nyina ye ade se om de hu ko wura go 2016 ne sini ne oba fom ye kampo a na bibi a your friend dum so no e baaye no a aba na ye se chinchina wan so vo a o mfira ko nya no so do effective tina adwuma no eni ho ti sinifo nyina da beti ti bra ye beto aba 2016 no NDC for the cast by Kumasia e bi ko nkran ho no mo ja no mo di bi ba ha o mo di bi ba ha e bi ji bet na bi suro bi ona obi akoye politics ama o mo si o mo nyusu no ti no obi asuro but executives no ye nkrofo no am ye executive ni bi ji cast ni bi NDC cast no ni ade nti ba sa na eja
saa di sika no wanya bi ndi ono so enko endoso na nado afi na no wo ba to mo endoso no do ye mahwehade no on pepa ne sakwa do buy cash buy enti okoda no 2020 ko Cape Coast ekoyi na nado bi so no ha na esa ayere akọ omko endoso no ewo ho Agya Koo gina platform so otonwom oye bibia owie odo endoso yi oye sa de no so pe na ama nipa numu achemienu o fans no o ma we ndisi na dwawo o ma we pipi na sinse o mpo asem nti e risky work enu oye ska enu obewie ni dai nti asem no a content na me de baaye no me de ba purpose for producers association. Okay. So it wasn't like an attack. No. That was Agya Koo dying now. No. Okay. Aye one dream boni e wo mutim say ye be yi Agya Koo afrim. Omu say yi ni frim so ampa. E ma no omu mfani twasini. Okay. Enti brother yesini 1 and 2 no. Ana gina FIPAG force no. Na nye yize se obetimi esi. Omu ahoya wo saa nkrofo no mu. Omu fi so mu yusu ye na omu na ye yi na omu ra fi so yusu ye wie na Ghana fo so hu ye ne a adwuma bi wo ncha a obetimi di aye ya no mu re fi ye no